Kador bar snong mau ringkeneng haka jingelam jong usordar ba Peter Lawai haka arpau tarik naitung kilaya kendu ya UEM in charge jong kalan ba pawel soklat banekran halor kalan ceiling ka ba ka KGDC kadang syudap ban penbha amendment thamai haka yendor bar ka KGDC habakran sekilar pathai kubor uba Peter Ulaong kador bar snong mau ringkeneng menta lakhat arsnam kaladon la ka jong kalan ceiling ka ba kila pentrikam kador bar jong kanika snong kamsha ekibriu na bar snong banadia thiet jaka palat eka arpo 1000 square feet tada kata me kata habde ban khot eka dor bar pelun banetai ya kata kakam nalor kata Ulaong naka jingweng ke KGDC ya ke section 16 jaka land act la idan kam ban kentup lang ya ka land ceiling jaka snong knang ba ka jinga dia thiet jaka kan scam kat ba nakaliang uba pawel soklat Ulaong ka jingkwa ka dor bar snong mau ring neng kalong ban penrung lang ya ka land ceiling jongki ha ka land ceiling jong ka KGDC ulaya ro ya ka jingle ka dor bar snong mau ring neng kalong kabas ngau tenat namar kumba kalong menta 4 judan kisnong kibate lakam ya kajinga dia thiet jaka haupu jongki ke jumwan kendo ini mental ski ya i yamin cha chung talan ba puwal soklet kalong halor ka rai chung ka komiti ban wani kendo mental ski kalong ban sngau hi namar ba kumbolong menta ko ka dobar snong mor penang yo don pai kanika lan seling ko ba snong kalabu te kumtang iwan ne kulong bat pan ne kajing itho bat notify kene ka lan seling jo snong ka bang yabu kumba arpo chas kat fut ba ngila ban thiet chaka ki ji ban bar snong bat pala ki kata kamot kumla ban thiet chaka te la pala ki ka arpo chas kat fut don kam ne ka rise ko bar plun ro way te kene ka lan seling jongi ke de bangila don matala khat ar snam tam ngila practice te borok ki nok snong kila ibjur ban tre company te kamot te kam ka yai bi sai chmat te kumus thu mata hadin bati la weng itu ga section 16 tengi iba se kan don kam ni kasnong mata bakan don la ka jongka lan seling bon itu no ikeneru apok kane ka lan action ka council ban kutup ikene ka lan seling jungi khang ba kane ka JD thit khando kan scam ma ki thu pengiwan ra ikene ka lan seling kalong na mata ban yada ya kane ka jing sintut ya khando si ba tang wei bru numla ban thit e kalom ko wa di popo akar te khang ban yada ka ta jing ya thit pathari ka khando siap ko snong pathau tengi bu no ikene ka lan seling te kejukendo kolong bostanat na kalian ba wale kolar bersimphia ban pai ikne kam tel da idon kam no ko ni kolar ban pon tip ni yo ni song ni ken hai ni ka tu ko jing kwa jung phi ban kene kwa ban thep lak ni kani ka ya kani ka an jung phi hapo ka land sling jung konsil om no na oh na kalian ni kwa ba komod na kalian juga sokar ba na kalian ka konsil bakan pemi da notification bakan rung hapo kani ka hak juga konsil nang ba kani ka land sling jungi kan yeng de ba kumbolong mata kamot lada kumbolong mata kani ka lan seling jungi pos nomor nang ka hakmat an kamot se kala nong ka kayam no pil da garung hapo kani ka lan an kamot kani ka an jungi kamot kan yang ke mat ka an kumbolong mata kan long ta global rule ke kamot kamat an kan yam no na ta kadau tengiwan nang ni ni kendo long ber scam ni kani da council kan ba notify ni tu ka ikaba penlong ni phi ba pinon ra ni ka an haswa ba konsil kan ra ni ka an su thu bla ti post nam bla tri kam ni ka a ju phi ti post nam phi ya di sha ga de gamram ju se konsil do before mishwa mo impno eka e ga bajam tah ni ke di do before mishwa se wat na kalian di ma ba ka se konsil ka de bandon pa ka ni ki an bani dai ka khandok siap khamtam ba mor na di before mishwa ka de ka right ka di right ti hadin betul kala adu no ka ni ki right ke li mar ba olah kam no panti te mata ka lalong ka berisimet na kata ka private land te ngi i pat ba ngi don kam namar ba ke jingya dai pa ba babun ki kundan ki cakap ba te khnang ba nila ban nyo cakai pa ba don kam masna yeng sesam ban rep pendem te ni bu no ke ka an ba apo cha square foot rai do bar ba ki no kinu gibru ki manabar snong ki la ban tiet ni cakap ko snong palat ye kata kamut do bar hap song perkhat ada ki don kam te school te college te ki hospital ni tai kemudian kita berdoa senang kan syom berkat seni pada kita berpelat apa tersebut. Jadi ini maran dulu puan mesyuara, saya dulu arah zakat saung ni lah, simi kerai drobar rekam ni kene. Jadi ni kene kan, jadi ni kene ka jing kepada kibriu ki kenduk. Ni bagi kue isnong lah sengi bagi kene jing dia cakap esek badan ki pokok akar. Ni bagi don cakap iki maksud senong kan. Dah kalau kene kedor marung badan kibriu ki ba Ithiet cakap omsu bagi don kam. Ithiet iki cakap di pau akar, di spa akar, lihat bisnes iki cakap. Ithiet akador petat ki dia dor keberam.
Te kemud ki la sulong gitu ki lan bang nam ta tang na ka ba private bakin dia petang siwe pa. Ni ide kalong ni kadul ka snong ka thau ka snong ka siap. Ten ta ka dau kemud ni wan ra no le ka an nang ban yada ta ka ching thmu ban suthit pa thari ki jaka ban kala business ka. Te kata di thmu chi paling la pakhat pa na du ki kuar ni sha ni ki ni chimar. Hatu kai ke jing sojung pi pada halo ke jing delete na itu section 16. Pi la se jing delete di section 16. Hak jisau jing la se ke usul ki kene tha ke jing ya de the chika patha pala te la se kadon kene ka chikta ne ke jing duk chaka chu brio modok ngabong ba kenok bro kisnong don kisnong juba perkhat lem don kisnong juba la se ke bom perkhat tu ye kata la se ne ke jing ju konsil ye kata kamot ka wara ka delete ne kene 16 sai la se habade ba kene ka benta thangai sai kata ke jing chu ka re habade ba kene ka benta te ne kaliang jing don lupa ne kene ka lan seling kamot ngi ba ka jungi la se kalong ka kaya dawa ken ko bolong ta ke bengi protes ngi ke kemut ka matoi ke rap haken gin prosong maru hati mor penang ila bon ka private lan rung ila bon ra lan seling ke ka no tam le ka right lan Tinggal ibu bun kini ki dorbar snong ki senjuk kinong sensor snong ki persya abo jing delete ya section 16. Hatu nak senjuk ke jung pi ki ya persya. to habade ben kaliang jungi ko bolong betangin padan ben ong dor ne ke benta Lemari kene ke pental se dengan kren kamjrong sing hap syong wat ke bat snong ban perhat tingi tang up sai kene ka cingkerpat jungi nam ta ban yo kene ka recognition but notification ya kene ka existing land seling jungi tingi sepek ya hadin kata kalau beno la kata ka jingwen ka section 16 ka kata ne mi kene ka kendon jungi kel dah kendon kata ini tingi don ben ong den kadon kata ini tingi hap ipen kene kata de kumbolong matanya pala ban ong namar ka robat snong kene ka dalam kejong ka land seling tel lagi orang pakai 16 ka kata ka lan seling jungi tingi hap ikran ni de kumpulong menta kemung idon ke jing ikran ni pala bon ong ba ka kata ka kata ya ka lan seling jungi na mari dang ai kene proksa Tu kai ka kubor jung pi pada se ki we pada ki dorbar raj le dorbar snong ban hatu kam nadi ke por ki bot na me ka denjat ke baga snong mor kaning kale. ki ngila bon ong tindo se kata ka syok company ya snong lupi rengi ben ong ban timbor le bangin ong ba kita ki snong borok ken bot ka ibale mengi thai ngim la ban ong mengi mo re lata cindala kiwi ken bot lang ngatai kan hasibun ba kiwi snong ken don la ka jong ka lan seling ba kanu we buru la ban hit ka hak snong thau chu ngatai kan hasibun kan long ruti borok lang Hatu nak liang UM mula kula ban pendung pi ya kani ka an jung pi apo ka lan seling jung ka konsel. na kiliang ya min chat import ong ba improve po kalan at so masel sunday yung bangin sapek study swai kene dan sapek kiri belum tambala le kita mo sa pun sa tip sa ya syong pa ya pembek ke bala le menta kasngi na kaliang kadar barsnong maru kaneng ka bahap apo ka kharim simship aka jinglam jungi ba Peter Lawai ibang kamu soda be kasnong ran kaddu baki khat jaga stu committee jo kasnong mo kilawon ra ikade ka jimtho anga kamu yamin charge jonggalan bagila bu kat tu kan iki point mo kumka jengkerpat iki ban itu ia kata ka sailing ke jongki bak ngana sultan simun ba ngan lap ka ngam ju kham lap bakinon ki shnong mo ki bada bu ia ka sailing te sailing kamba pi le kan mau hi ka mi ba kan diketin ni ki si pot tu mata kemut ka jengbu nani ka jeng penmang jaka nani ka jeng bu limit haduk kat nung ngila bandi ya ki jaka ki jongi la kalong ki jaka rat ki jaka jong ka hima ni kita ki bagi ong kita ki kendo ni ki jaka jong ki pai ba mo tek ai ka ba smutanat ka ba ngelayo ka ni ka jing tho na kalang jong ka do ba snong maurin kring ka ba le thu do sodat bagi ka di komiti ka long ba ka snong na de usnam arja khatsa kila dan la ka jong ka sailing mo ni kata ka jing bu limit ni kata ka jing penha haka bai dei bat ki jaka ki puta po kasnong bat kai ka bas ngota ka long ba ka dar basnong jong ka mor keneng dei ba ka bus ka kasna sailing ni kasna kendon ni ka bu ka limit ya ki jaka jaka snong ni ki jaka pat ma ni ki jaka rat mo ki kendora ki dei ki jaka jong ki rushime ki rigen ti ba ki ama hani ka agoi ka point ka long ba kan ni ka dar basnong jong ka mor keneng na du usnam arada khatsa dum ka ra jong ka dar basnong kila ong bakinu ki brio ani ki trashnong ani kinu ki brio ki baran ki jaka ki puta hapo kadar basnong maurang keneng ani ki bahap apo usam jong kamar keneng kinumla bandi palat ya ke jaka ke bahe apo haja square feet
Syaki Wepat. Ang sising kena mengenya syai bakador basnong joka mor kreng da dua sampai jaka sau kala don laga joka seling. Hakaba kala bu kendon ba kini ki beriu ki betul jaka hapo uput sam joka dor basnong mor kreng kirumla bandi pala arpo haja square feet ya kecaka. Ya kani kila bu lembaga raja joka dor basnong kamambut kini ki beriu ki banabar mo kani ka trikam tangi ki beriu ki banabar jo kasna moron kenen mut kini ki beriu ki bamde ne po kasna moron kenen kini mla ban thit jaka palat ya ka arpo haja square feet po moron kenen kamamut la pen trikam kani ya ki mon kini ban jaka po moron kenen na ta ka arpat kilong ba ada di palat nalor jo kate ka arpo haja square feet mo lagi dan kam ya ka resolution ya ka NOC nani ya ka rai jong ka bas nang morang kren mo ka kalong ya kasrim de ka ka amendment orang ini nyi ang to ka pon nyibu ya ka ceiling na kam ta ki hospital na kam ta ki chakarap na kam ta ki kingdom kam bat ngila ongru to ka provision proviso ka jongi wala ki hima ki rai ki snong ki sodon kam pala ya ke ka bangi na bu kalimet ke jungi kilaban pan ke NOC nangi ne kilaban ke jungi te ka dor basnong mor kren ko le ya kata kala batha ikin snong balada ki don kinu ke jung thiet jaka to pala ya ka arpo haja square feet kamot ta ki bri ke masya shabar ka snong ka session do ka dorbar kalaban sim da resolution ne kalaban sim air ke NOC hadir ke jing kren to ka dor basnong kita kiri ke bus tenang te kani kra trikam mental kemba kharasnam haga juga poru na kalang juga snong kala kerpa yingi kum ka KCDC ba yen perung no aka ajo ka ceiling nagam ta kadar basnong mor kanang ya kani ka bakila bu ke mo pala ka bakila bu ka membuat bakila ban kibri ki mana ba kani kadi tinggi mana ba ki batrash nong ti kala ban thit ke baman kani kadi bitang kibri ki mana sabar kemula krewa kani ka kepala bu na kalian kadar basnong kita ini bagian penrung ya kan ke ceiling ke jongki aka section ke basifo jongka KCDC lan ak di sistem arjar way cawan kan ke arpan ba nak kalian jongin ai kan notification bagian mula ban muted nah benar mula ban muted ya ke jaka ke bapalat arpo haja square feet ada dei kini di kecing muted ya ke jaka ke bahap akador basnong jongka morin kenen te thi ada baro king kita basnong kita kecing sutu ke bokop kini te ngalayo banyak keren benda bat ki ngilam jok snong ki ong baki lalek kena kini kenang baki trash nong ki brio ki berduk ki basuk ki bapak ban snai snasam apa mar kenen mo ki si kita ki brio ki badong ki cakap ki bahe apa mar kenen ki ban dish sendi palat ya kini ka apa aja skrfit la ban dam ki badi san kho aja mo la ban di ka bakam he te lamba jok kini ka siling ka balabu ka da basnong ngi ka nyarap ya ki brio nya po ka jok snong mar kenen ting lihat ko kaya kan babat kiru ting rasngo sui hak bai kali ke balik da basnong mar kenen ngangas ngo balada baro ki hima baro ki dor barra ki snong bijungi kita ke jeng sutu ka bukum kini kamu wat ni ngem badam kam na bu ke ta siling mo mana penrong ta siling akan dikalang ak bijungi to nak juga poru haru mata ke don ki brio ki ba 4 syai ti bai te ba ka section 16 mo ang ba ngem dan kam syuk banyak consult bagi hima ni bagi right ni bagi snong ki babun ki la ang ba ni weng no ya kena kenti bang am dan kam syuk banyak consult bagi da snong ki nang mut bagi weng ya kata ka consultation bagi snong habaro ki section juga tenrei ka amendment ka krashahi bah ka section ka ba 16 datang ka section ka ba khan riu kamat ka khan riu ha ka principal act ka original act ka ong ba ka KCDC lan administration of land arjar arway kan bu ya kata ka ceiling in consultation but ini ke hima kisnong bat kirai te an saya bang sa sisin ba kan ka consultation kala yai nadu para menjur ya kan ka an ladon ke jarang bat ki hima ki darbasnong ba kom tater tenrai kay ka balungo kalong bang ngapit ka file kamya sakmat ka ni ka saban bu bar fix ka ceiling ngam tip ka ka dauru ka proceeding ka bailong bagin ki hima
Dengan kisim rat bakom tat kam don kanu duka proceeding ban ong bangin pentri kam dengan sedang no yang ke ceiling lagi bubu kartu kilimen. Tengah su mudur lah dengan su snow balik si kadon ba kidan kihima ki bagai baik. Mo, sedang kihima ko kihima ka baik dan kihima kam snow tenat don ki bapak ban numdon kini ka ceiling. Tingi ni ong ba nang bangin pentri kam no yang ke ceiling ban fix kan ke ceiling ngin weng no itai kentin and consultation with the professional. Kabumut pat ka trikam tang yang ceiling. Light lang ta muka ban kerja kan light lang ta hangi ka kot baik tang ka bangi fix ka ceiling. Mo mong nak gibu ka stall ong no sai arka napta ka homestay gibu no si aka. Ha kan ka aji ka trikam konta. Kabumut light lang ta ni kala kot no tang kata. Ka kot no ta bangi penbi ya ka notification ka kot tang kata baru okikam kiman peniat akan bedai bak kini ke jena jaka kan syong baik aki snong hakira bat aki hina ni menjadi betak yesu lah nata takut entak kumnu ki sign dia ke agreement mo shanu ki ai hangi ka terkam takata kat nu ki ai tangi baik te nomor mengadon lupa ki section ke bahasa Ahmad jokan kana nak ke jongi ba kini ki cakarai abaki shanu kita kamanyo NOC nangi te bagi ibu mengi kalau baik tangta bagi fix sen kam dan kati tak ikut kisnong kali kam don kalau ke baang bangin kini no ikut bahasa nang mengi ikut tangta te bak notification te ka